HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon oni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni main sim somni lekhat ni kho a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chum kilokhom phabem ho Shirui lili gold ma Thusoh Lakhom dinga kalsung Thusoh mi ho tona MST bus khat Jayang Popi Apauvin, Central Security Force on Anahamovin, Bas Mai Akizi, Manipur Alado Ala Ule, Ukrachi Lodi in Hetsana and a ball of it he. Amona kon video kimuachin, mi pep in Manipur State Transport Kizi in a chunga till a be homo moteza in he. Hititil so in Manipur chain, mail he horn seta in no more sana two upon win he. May they film actil mintang. Somorendro kaiku in Manipur gam sunga Manipur min akita Aheloute gam pudang umhamtin do na abol in hitito alhanchun nang kay kiti nova government security force ho na to dal ding in mi picho na abol in hi alangkhana thonam jam maheswar in Manipur government na satain themo achan in government to gunanoi za Manipur kizi na Gari Aheloute sa alole koi gam hitam atin hi Janhijun MST bus ato mail hetu sumi ho ukurchi talovin infal hong kile ovin hi hicha achun kya khom na ane ovin lungdam lovat san in Manipur Press Club mapat ras bahawan chan ki na ane ovin hi AMWJ yule EZM ki thulu na dungzu in janha pat government in bus chunga Manipur ki ding za da ho chunga atatu ago na pi ding hitoka government su boycott din apong do ovin hi Chile government in ati pi phat sunga na to a avat sa alole aban ki phin na chile ding injong apong do vin hi AMWJ yule EGM chun Manipur Governor AK bhala ding in memorandum khat pi lu na zong an event chile lunghe lo vet san a tuni ni khole Thusoh solo ding ki phat sa vin hi Manipur Governor Ajay Kumar Bala in Janhijun Heritage Ground Shirui Lili Village Ukur District nga Vainga chan na Shirui Lili gulnut pinso nile hondo na anayzin hi Ninga sung chil hading gulnut mahi khang lui lai chuandan khut them til sem kichip gol se music jule Manipur a na eletcha adi a tangkul naga ho chuandan khandan ta lang na anay ding hi Ken sunga chun governor in 75 anniversary hondo na zong anayzin chule amun a stall chum ki sa ho zong velha na anayzin hi Justice Krishnan PCCF Anurag Bajpai Secretary Tourism Hungyo Ursang VCCAU Anupam Misra President Tangkul Naga Long Swart Vasum President Tangkul Naga Wungnang Long Kasung Tension Chule Ako a host sa tampinjong panla na ana ivin hi Kuki impeaching no por spokesperson Thangminlen mate ki matna to ki sejin janhijin Kuki se so chum hondem na Thusoh hinai zuvin hi Kuki MP Manipur Thusoh in asaina a Thangminlen mate hin Thingnoi Aheloute dan to kito lo kiloi khom na kitito kizo manam mong anay pon ama hi Kuki zo na mi pite thaleng kiloi khom na anatong dan le mol to kito anatong chule mi pite nei na dom sang tu a pangjing ahi zo dan kim Thusoh chun ata lang in hi ama ki man hi di lo hinaban a ipidan le mol noi za ki man hamtin kim in do na anay zin hi Hichihin avel vela Kuki zolam kai ho ki target hidan ave sa 18 kim Thusoh chun saibe in hi hito kilhon a Thangminlen mate akin thelam penal hado hinadin nge na amna izuvin lamdi lo ta alam kai khat ki man hi fundamental rights to zong ki kal hidan kim Thusoh chun ata alang be in hi Kuki Women Organization for Human Rights le more pansa Kuki se so honjong Thangminlen mate ki mato ki sejin demna thu ahin so vin hi More CSO Kuki Chief Association, More Blog, Hill Tribal Council, More KSO More Blog, KKL More Blog, More E Club Chile, Kuki Women Union Chile, Human Rights More Hon, Demna Thusoh achun soy akai vin hi. Achi samay ni simsom le lini hua Indio Myanmar gamgi BP 61 le BP 62 ko New Samtar area Kenjoy subdivision Chande district le Myanmar a tamu subdivision Hampat
kom pakaphak force PKF mi som Assam Rifles hon anathana thua National Unity Government NUG le Indian Authority ho ki ho na achil hazinge tin Ministry of Foreign Affairs NUG Thusoh jun asai in a hi Thusoh jun asai na grang le inspection report dunzuya ki ho na chil ha hi ati PKF ho to kithana thua Kuki National Army Burma KNAB in gamsunga chamhat gal akisa laita in Assam Rifles son lungsit na bay hill in mi pigal kap ho athan etin themmo achan in hi hichi PKP mi som ho hi Myanmar gamsunga kema na ova Assam Rifles ho hidinga ginmo hon abulu uva athau hi tin ginchan ta Thusoh khachun asai in hi hichi PKF ke that mi som ho akona hi Assam Rifles hon AK lungsagi chule rocket launcher khat M4 katle cartouche li alado un hi hichi thu hi phatte asai cha Aheloute Myanmar gamsunga NUG le resistance force hodinga India hi ginmo mitvetna ahin vet jingdu benam tan hi chule the diplomat Thusoh in asaina achun hichi PKP kithat ho hi Assam Rifle han kuki thalchoi UTV ho chunga na tonga ki gela abol u hi ati NDTV tuluna kuon kedo son in Assam Rifles hon janhi ni khochun social media akon nar iskam kai a thunui a zaw heading a ki say force uniform a ki won pasal phab in flag ata do wa ki say chu adi le di lo a culture jing ve ati hichi flag ki ta hi adi a hi kha le disciplinary action ki lading a hi ti thu zong a say a Assam Rifles officer acts in flag hi a the thang in limla hi adi lo culture jing hin culture na akon phot hi le themona chang jo se chunga disciplinary action momal ta agi chipi ding a hitin Assam Rifles action ase ezong akiti United States in athabe asim da u base 61 30 nuclear gravity bomb chu hondo na anai tawir hi hichi bomb chu kiloton 360 year a har ahin Hiroshima a anakilha sang a version milizen na ha cho hi hichi bom tha hin kumluita B617 chu khel a US peite adinga tha na ki besa na ban a leise nuilam pe a ki sa merma te mum pi ho chanjong suhmang zona anei ding hi akiti chule hichi government cha tha hi advanced precision guidance sangkang ta ki to hin ban a atup na mon hoi chi a abo theza collateral damage asulhom ding hi zong akiti hichi bom hi B to spirit le Mailam a B21 rider ho akon man cha hiding hilla tactical aircraft ho a man Aheloute chule to khom pi NATO gam ho zong pi Aheloute hi zong akiti government cha National Nuclear Security Administration NNSA 10 asim u hin aphat ki tipna kum khat masanga asim do u hitalhan a kor warlaya kon tuni chana nuclear government cha kisim do la agang pena het zong hi akiti het thei chu tu le tu a hi United States Russia, China, France, United Kingdom, India, Pakistan, Israel and North Korea gam ho hi Vannoi za chamhat gam nuclear gaman cha nei ho am ho bau hi hi Bengaluru munago hazu le tuile zin mi ngalamin thina na tovin chena in ngawal tuijin achupin hi nisim somla ge ni khu akon tanglowanidan somle nisunga guzu zin muntina tui kitendan na traffic nong kaina lenta amlon mi nga thina ato tawin hi hol ajun kumsom ni chapang khat le kumsom guple thuma upa khat la in ana jobli e rescue worker han operation achila pivin tuizin achup zia gina tona to mo ho hlunna jong gompi na aneve IMD income kai sunga orange alert phondo na anejun thilso to kemat in infrastructure ningling lo le emergency planning umlo zia hamsit na lung hitin politician ho ki ka kingo to na achi hajing in hi United States kamsunga achi sani sim somlanga akon chimpe hata an hunjin mi somni lege Valentina atovin hi gamkai sunga adia Kentucky, Missouri, Michigan le Virginia vela aha to khadi sedin Laurel Country a veng sunga cheng na injo se bonchan an suchim hel e akiti chenagi na nei lago tampi in set na to in mehimsa nga sim call phemeiwa muzolovin amta na hi rescue worker ho mi pi hu do le ki thupi na zawte in achil ha pi ubin National Weather Service a kon he sa dung jujin state phachum pi azong tuilit na hunglung theina laizin Thusoh e
Jemen ha houthi galgu bolhon Israel Haifa kung kai akon kung ho hung lepot akhadan u anapong do ovin hi thupon abol nawa koi kung hile Haifa kung kai mun hu jon ho zo se target hitting hi activin hi main isim somna ko ni kho a houthi te military spokesperson Yahya Sari in televised actress anabol na a target blank a akoi lu dan u anapong do in koi gam koi hi zong le Haifa kung kai mun jon zo se melma akisim ding hi zong atin hi chule akisei kung ho chu Red Sea Bab al-Mandeb Strait Gulf of Aden le Araban tui pi chung zinga zong kibulu thading hi ati gigi to na hi achi sani khomasa Israel in Yemen kamsunga kung kai mun hodaida le selif mun anabulu zi over le thona nei dinga houthi ten apon u hin alangkhan a houthi ten Israel gamsung misar anaka nu kit zi over Israel in le thona chu achi la apyo hi US in akika over him khamna amdo na dinga pan ala azing wanga tu chana hi houthi ten Israel chunga buluna anai u hi dunya ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalu chibe